Esiphimile TV bakwethu sanamukele sanibingelelo hlelweni lethu lezindaba. Uma uqala ungena ohlelweni lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungalenzi iphutha lokukhohlwa njalo bakwethu ukushare link yethu ukuze phela sinondlobalo umhlaba wonke nalo daba seliphethe bakwethu namhlanje. Sibadosa phasi emzimkhulu emhlangeni bakwethu la sibadosa khona bathi siqi sebutho present kanti ke injabulo nothando mixed EP, a story of love, passion and struggle you can relate to from heart to heart. Bakwethu bathi ke bacela ukuthi ningene ku YouTube, ingoma zabo ziyatholakala sebezifakele ku YouTube. Nje injabulo nothando okanye isiqi sebutho present uzozithola ingoma zabo bakwethu. Inombolo abayishile ithi 063 254 666 no9 ekugcineni. Kanti ke Facebook bathi isiqi sebutho, WhatsApp inombolo ithi 063 298 3724. Kanti ke ingoma ezikhona bakwethu kule EP yabo zo7. Kanti ingoma yokuqala ithi injabulo nothando, unumber 2 uthi impi yamatekisi, unumber 3 ithi uyang dog, unumber 4 ithi banevavavum labafana, kanti number 5 uthi ngiyamthanda, number 6 uthi ikhubalo FT umabhlukwe and no LPA. Bathi ke bayacela bakwethu ukuthi nibaseshe ku YouTube, nifike ni like ni subscribe niphinde futhi ni share ne link yabo. Mixed by SV.